bagian mala theta lama yang tini su tamang gyori yang la bacan su sangkati lama yang tini lanan dalam ikade yang dagi ret surangli online game si rup tasinam permission la bacan bolabri permission la bacan thebari yang si jadi kambagian mala tella ire permission da lanan tuje se waje yang la su international tamang speaking fellowship denon lanan tuje se mala bisila yang lamada nasyanta sudah nirantar asyang den kon ga desi khaimai su ablapna la shi ekdam nirantar labagian mala su yana permission si yang bate bardani na wasban jaso tosmi sila bari akhamba jaso labari mi khambai jam ngaina hari bibar suri उपस्थितता kam se mutara ain zaman gyat class me tara ngani wadangle doja tero सहभागी खम्बारे तर कोशिश में मुला यता से परमेश्वर ता मै मताकै पछि तिनी यंगला जुन संगति बदा संगति रि yang परमेश्वरला वचन ज्ञान दोषी ज्ञान के yang zaman tiro परमेश्वरला वचन ज्ञान yang आशिष तके तन्दिरंग निसे ngaden cham iza Yohana si priba थारोबिन बा समाचार yang sedante jage tirim thiri परमेश्वर itla bacan che yang takharangli pangbagyam churi churo primbala Yohana la 14 la 12 inch 14 dona yang tirim padab lagi churi churang primbala jago eni ga dese ngala tam nyango su yesu si rangla jela ga dita sungba tamina eni ga dese ngala tam nyango ngada biswas laba ga dese ngai laba rangban ge laba hamla hai kata anauto kata jabatam male bisam chori ngada biswas laba ga dese ngai laba rangban ge laba hamla hai oche the banda gren ge gadenon labari hamla पहिलो कुरा जति पहिलो तमजाम ngada biswas laba gadese ngai rangban ge lala है ओछे थेनी gadese ngai banda gren ge gadenon labari hamla tikde bisam nga परमेश्वर अब म बगारी निबन मला एनी gadese ngaden cham junse risainon ngagiam परमेश्वर abla man tagai bisi ngai eni gadeta pinna eni gadese ngala minri jun se risainon ngai eni gadeta pinna amen hallelujah परमेश्वर से जो परमेश्वर ल वचन जो डोबा o थेबा लाग्यदाङ रि परमेश्वर से लानन मलम दोनgai जो तिनीला ngai yang वचन शीर्षक kai थन होला कि उदेगला गे जा रंगला स्यालरी मला रंगला सुंगरिन मला रंगला लेरिन मला हैन त्यो उदेगला गे अचम्म लागे आश्चर्य लागे गरे हैन तिनी लानन मिगदे चाहे ते क्रिस्चियन तकै तै अक्रिस्चियन तकै जम्मन मिला फोकस जम्मन मिला इज चासो तिगुले हुन्छ खंगरी ज ते उदेगला गे दबा खंगरी ज ते आश्चर्य के दबा हेला लागिरी मिगदे ते आश्चर्य कर्म आश्चर्य गे उदेग लागिला लिसा यारबन मला खंग मुलसेम आश्चर्य कर्म तबा खंग मुलसे उदेग लगे क्रिस्चियन गदेसे खंगरी इजा तिरो साई बाबा सेका उदेग लाग्या लबरो खाला भन बसेका उदेग लगे लबरो खालो ज तंत्र मंत्र लबसेका औदिन उदेग लगे लबरो आइन खंग मुलसे वजा खंगरी मला वाला फोन नंबर वाला फेसबुक खंगरी मला nga chabar ni sai tik video khata udekla gela badi bisi tini megade audin the udekla gela licha te yarbala mala them non christian adam yesu de biswas alaba megade la tamina तर अचम्मला बात चाहिँ tik मले मजा क्रिस्चियन का देनन पास्टर का देनन अगुवा का देनन तिनी खंगरिन जो तिरो ते उद्योग लागि खंग दमन दिमसम खाली मिसी पंग बदिमसम खाजिबा पास्टर उद्योग लागि दु खाजिबा आगम भक्त उद्योग लागि गेल बदिम खाजिबा च प्रचारक से उद्योग लागि गेल बदिम ngala थोबरिनो तिरम या थाजी प्रार्थना लसम हैन ngala नो तिर जिउरे यसो या इच्छा थन्जिनम प्रार्थना लसम ngala जीवन उद्योग लागि तसै मला
बेसी त्यो छ त्यो उदेगला गेला लिचा लिचा मिदु यारबला यारबा मिदुको ब्राबला ब्राबानबला उदेगला गे ते ग्रेन ग्रेन गे होजलामा इसुसेनन जो जम्बुलिंगरे मोबधरी ते जम्बुलिंगरे ते 3 वर्ष जने वर्ष सोम दोना सोमदिङ दोना तेसे सेवालाजी मेगदेला गुंगरी कि मिदुसे ते खनबरी नाखम्बा मिदुला ते समझले नारेमा मिदुसे ते खनमै खनबरी ते विचारन लबरे आखम्बा एकदमै ग्रेन ग्रेन गेलाजी मिदुता रोग दुगो मनलाजी ते मंगमंग तेजी अचे ते सिसी जिम्बा लाज जस्ता ते यो त दुर्स गेमसे तेजी यारका जमे सिसी जिनोबा थेदेनन तेसे शिव गेमसे सोनालाजी हैन 12 वर्ष जे ते का भगतबा ते ब्रिङ मेमा त थेदेनन इसुसे ओ तिरो फटालजी अचे ते 38 वर्ष जे बेतेस्ता विभागरी कुजो मिमोबा थेदेनन इसुसे फन्नलजी प्यारालाइज तब मिर्दन थेसे फन्नलजी है ते उद्योगला गेलजी आज उद्योगला गेमे चुलजी कि इसुसे कि ते घोर्नी तारगा थेन घोर्ना गेङसे ते हजारगा भन्दा बढी मिगा देता तिक्ले जुता तेजे मरेनलजी गेङ बिजे तालगा बिजे अचम्म लगे उद्योग लगे आश्चर्य गे यसुसे लजी अझ चु चु गेदङ चु पदरी यसु तिक सुङजी बेमाजा ngै लबा ये ngै लबा रंगबन गे गदे ngै लबा रंगबन गे गदे अत ngै जे गे लजी वज जम्मन गे ngada विश्वास लबा गदे छे लाला आमेन हालेलुया ngै labarang man gi तर तिनी खंग yang खंगबलसम येशुसी तिक सुङजी ngada विश्वास लबा गदे छे ngै रंगबन ग्रेन ग्रेन गे लाला ngै रंगबन उदेगला गे लाला ngै रंगबन आश्चर्य गे लाला तर तिनी yang खंगबुरान मला खालमे सिंगाला लागिरे ग्रेन गे लजिबा खालमे सिंगाला लागिरे आश्चर्य गे लजिबा खालमे सिंगाला मिरि थान्ची ngala mi भन्न लबा उदेगला गे आश्चर्य कर्म खंगला yang तिनी होतल लिच तर येशुसी तिक सुङजी के ngada विश्वास लबा गदे छे अर्को जाइन यसु स्पष्ट तिक सुङजी भन्छ जुन मिगा देशे अथवा ngada विश्वास लबा गदे छे ngै लबा रंगबन के लबरी खमला पहिलो तिनी जा रंगदेन ngada यीशु ख्रिस्टे ते ग्रेन ग्रेन के लब अधिकार रंगदेन ngada परमे यीशु से दोनो मला उदेग लगी yang से ते खाइमै yang से ते सोचब लबरे राखम्बा yang से कल्पना लबरे राखम्बा ते उदेग लगी यीशु प्रभु से या ते लजी अझ यीशु तिक सुङजी मजा थेनोनगे ngada विश्वास लबा गदे छे लाला बेसी यीशु से एकदमै स्पष्ट रूप से घोषणा लसिन मला यीशु घोषणा लबा जाइन यीशुले चेला गदे लसि उन्जी हजुगे त जब पेन्टेकोस्टले दिनको नो जब पवित्र आत्मा फेपकजी ते 120 जना बिगते चेला गदे दुगो तोरी जब पवित्र आत्मा फेपकमे ते जम्मन एकदम जोशिलजी जमन निडर तजी निर्भीक तजी जमन अल्लोंग जमन खाजी जम्म यीशुले सुसमाचार प्रचार थे गेतङ थेनलजी आश्चर्य कर्म थेनलजी चुरङबा आश्चर्य गेलजी कि यीशु जी लब जमन थे उदेगले गेला बरी खमजी पत्रुस तेन यूहन्ना थे यरूशलेम मन्दिर निमदोरी फेरि ते यरूशलेम मन्दिर थे सुन्दर विवाह भगारी थे बराबरी थे खोजो मिकी मुबा कुदो मिसे पत्रुस तेन यूहन्ना से तिकी पिन्न बिसो टल्ला चासिति मदोरी पत्रुस तिकपङजी ngada mar muimi are tara ngaden jun mula wada eta pinna wada tipi maja yesula minri yesula sandri yesula adhikari te turuntan rego resi bro bisi te sumai sadi tiji wada kuje mi turuntan jurukon resi 정시 बराबर 왕지 정시 बरा지 कि tikchu yesu laba आश्चर्य गयाइन yesu laba आश्चर्य गयाइन यीशु जी लाज जस्ता शिवगेम जी सोन लामा दोरी ते पत्रुसे तेन युवाने ते मे त आश्चर्य गेला बाहिन पत्रुसला छाया से पत्रुसला स्याल से मिगते थेरी ते उज फान्मुबा पत्रुस खजिरो हो पत्रुस स्याल दोतिले ते लानन भीड़ तजी मिगतेला पत्रुस खवन मुलो बिचे मिगते सँग लानन बिरा मिगते मंगमुंगसी सप्पा गते थिग्यामरी भइसतेजी तारा पत्रुसला वजा स्याल से पत्रुसला ते छाया से जमन बिगते tiktaji zaman phanalaji yesu thenon damsung menagi ngai labarangban udegla ge dugu ngada biswas labami ga deshi the da labari khamla tini rang tilima yesu prabhu tor swargari phepchi swargari phepne je theji yangda pavitra atma परमेश्वर आत्मा
yang da pui ga bang bala Yesus si प्रतिज्ञा लजी Yesus si kabul lजी कि nga aba mo bagarin ban mala nga ini ga ngai salakar la ma ada पवित्र आत्मा nga ini ga da ngai pui ga ban mala भरे तीन चुनन पवित्र आत्मा से चुनन पवित्र आत्मा शक्ति से चेला ga थितिल जी मता ते उद्वेग लागि लजी ह उद्वेग लागि लजी आश्चर्य गे लजी तेला राज दुगो तेला प्रशासक दुगो तेला सिडिओ गदे तेला सांसद गदे जमन लोंजी तिला वजा तारंगा सत्ता तिकिन आसेबा खाइमै स्कुल डानेबा कबिबा ए बी सी डी बिबा खाइमै आसेबा खाइमै आमरनबा ते पत्रुस बिबा युहन्ना बिबा मिगा देशे तिनी वजा ग्रेन शासक लगुंडी रेसिनम ते राफसिनम तिकजी कि एनी गदे दाइजे पश्चाताप लो यीशु त जुन मिसे उद्धार करतो बा ये एनी गदे त सच्ची जब जमन मिकुति लोंग सितिक मजे ओ जो आले उसमें गन सितिक लाउश तिगला दोसे कोल दुगन छे बिमा पत्तो सिमजे दाइजे अदो टालङ लाइस्ले तिबाइन आल्टाल लाइस्ले तिबाइन दाइजे पश्चाताप लौ पछि परमेश्वरला मिन्दे बप्तिस्मा किनको एक तजी जमा देरी हिरेमन एकदम बडो महत्त्वपूर्ण इतिहास जो इतिहास दन्दन संसारी दोहोर्यतबारी ती खेपन 3000 भन्दा बढी मेगादेशी बप्तिस्मा किन्छी हालेलुया 3000 भन्दा बढी मेगादेशी बप्तिस्मा किन्छी अचम्म लागि म बा बलमा सुनोनगे तिनी परमेश्वर से रंगदेन ngala जीवन गेम से लबाई गेन मला यीशु से सुंगजी कि ngada विश्वास लब गदेसे ngai rangman उद्वेग लागि लाला ngai rangman आश्चर्य गे लाला ngai rangman मितु त फन्ना लाला ngai ranglen में ति मंगमुंग तापसी गबला यीशु से मरको 16 ला 15 जे मर जाय जाज बिस्तिक सुंगजी विश्वास लब गदे त चु चिन्ह दुगतला हत चिन्ह थेन्दुसे बिरामी थोरी हात ते बिरामीला ते थोबोरी थेन्दुसे या थनमदुरी प्रार्थना मदुरी थेन्दुसे फन्ना ति चिन्ह थेन्दुसे ngalaमिनि मंगमुंग तासि गला थेन्दुसे बिसालु थोक दुक चासन तिकिना दा यीशु सुंगजिन यीशु ते प्रतिज्ञा लजी कबूल लजी कि ngai जुनजुन गे लजी कि हेगे दोगो तिगलाजी ngada विश्वास लबा मिगदेशे वटा मंगैला बरंबन उदेगला गेला बन मला यदि गेला बर खामला बिजी येशु से ते कबूल लब मलसम तिनी रंगदनगा मिला लिच तिले बरबा हलाना आगम वक्त उदेगला गेला बलरो छिलाना आगम वक्त तिरो प्रचारक से सुगम तुरुन्दन बनला बलरो मंगमुंग तुरुन्दन ते बलरो छै ओसिम रंगदा आरे रंगदेन गा आरे थे अधिकार येशु सितिक सुंजी कि गदा विश्वास लब गदेशे ngai rangman गेलाल बिसम ngai तिली गेला बरा खम्बा ओच्याइन येशु सितिक सुंजी ओछे थेनी गदेशे थे भन्दा बिउज ngai भन्दा येशु से लब भन्दा ग्रेन गेला बरे खम्ला ग्रेन गे थे ग्रेन गे ठीक छ येशु जी भन्दा ग्रेन गेला बयां तिक येशु भन्दा yang ग्रेन ना यीशु जी भन्दा ग्रेन गेला बा yang तिक यीशु भन्दा yang शक्तिशाली ना यीशु भन्दा yang शक्तिशाली ना आइन तर आइन छैनन् यीशु चाहिँ तर आइन छैनन् तर आइन छैन यीशु जी yang तिक सुंगजी बे मजा कि एनी गदेशे ngai भन्दा ग्रेन शक्तिशाली गेदोगो लाला वजा ग्रेन गे तिक छिमन इजा तिनी इजा मिदुगो फन्ना लाबा मंगमुंग तेसी गपा सिबिगे सोना लाबा फिफ्थम साधारण तमिना यीशु लगारी यीशु तिक सुंगजी थे भन्दा ग्रेन गे थे भन्दा ग्रेन गे तिक छिम हुन्छ हरेक मिसे पवित्र आत्मा फेफका मेंजे तेन्दुक से शक्ति यंगला ते शक्ति यंग मेंजे तेन्दुक तिक्तरा यरूशलेम री यहूदियरी सामरियरी र जम्बुलिङला पुनः दोनन तिक्तले हुन्छ ngala गवाई दोला ngala साज थेनन जमन मद ग्रेन गेइन यीशु से खजिबै मित बत्तिस्मा गिन आबिन्नी यीशु से 3000 मित तेरो बत्तिस्मा आबिन्नी तर
चेला कति 3000 भन्दा बढी मेगादेखि बत्तिस पिन्छ येशूले 4-5 लाख गुंगला मेलो गोरी तिखेम प्रचार आले तर तिनी इतिहास दि बिलिग्राम बिबो मेगादेशे तिखेम 4 लाख 5 लाख भन्दा बढी मितुलो गुंगरी परमेश्वरले सुसमाचार थेनलजी थेलन लागि येशू तिक्सुंजी येने गदिसे ngai भन्दा ग्रेन रेन गेलाला तिनी yang yamse थे ग्रेन रेन गेबा परमेश्वरले सुसमाचार प्रचार लागे यंगसे लबन मलग्याले थेज ग्रेन तमिना इजे मी भन्न लाबा रुक दुको मन लाबा मंगमुंग तेबा जुमे येशूजी लबन गेना थेगे मियंगसे साधारण तरिके लबन खमला तर येशूजी तिक्सुंजी येने गदेसे थे भन्दा ग्रेन रेन गेला थे ग्रेन देबज येने गदेसे परमेश्वरला राज्य थर्वपिन समाचार के जम्बुलिङ नङनुन तिनी जम्बुलिङ जाने 8 अरब भन्दा बढी मिदोशी जी येशू सेमी 12 जना चेला जी तयार लजी तर ते 12 जना त चेला गेमसे 3 जना 4 अरब भन्दा बढी मिगतिसी तिनी येशू दा मोसे बमला अझै पनि 4 अरब बाँकी मला नेपाली तिलुनला यहाँला ख्रिस्टियन संस्था दुजलाबा तथ्याङ्क अनुसार गदेरो जम्मा 6 लाख चन्छुन ख्रिस्टियन टिम नेपालको जनसंख्या गदे 3 करोड बिमेन्से 2 करोड 94 लाख नगरी अझै यहाँसे ग्रेन ग्रेन गेला दस्नु मला थे ग्रेन ग्रेन गेबे तिक्नु हुन्छ यहाँसे परमेश्वरला थार्वपिनमा समाचार थेनला सैल मला चाहे yang YouTube गेम से तकाई चाहे फेसबुक गेम से तकाई चाहे ऑनलाइन गेम से संगत से तकाई हां चाहे लोंगनला से तकाई चाहे थरकपला से तकाई है चाहे वमसी तकाई चाहे प्रलोभ सरकारले जमन खाको हां सरकार से तिक्तमन बिगै पुलिस से तिक्तमन बिगै तर yang लागि त तिक्नु हुन्छ ख्रिस्ट येशू से भन्दा ग्रेन ग्रेन ग्याद लबा त्यो ग्रेन ग्याद बिच तिक्नु हुन्छ येशू से yang दा पंगबा थे जुन आज्ञा मला कुलबतम मला त्यस तिबिच कुलची मती 18 28 19 हा जमन युलरिडिस नाम थार्वपिन समाचार प्रचार ल जमदन चेला छौ हा परमेश्वर आबा परमेश्वर झा र परमेश्वर पवित्र आत्मा मिन्दी तेन्दुता बप्तिस्म पिन्मो चुइनने ग्रेन ग्रेन गेमी तिनी yang चु ग्रेन गे लबरा खासिनाम येशू लबरा गे खाइनाम yang खालचे जबालाजी खालचे नाइबालाजी बिसी मिला लिच लिच ब्रह्म yang हा ब्रह्म होसिलमा तुले गिया त बतिले हा तिले जनै 75 80 वर्षला गुंगरी जम्मा 6 लाख बिजेसी बिसाल बा गदे गरीब गदे गदे कमजोर त जिम्याङ 75 वर्षरी जने 75 80 वर्ष नंगरी विश्वास लबा जम्मा 6 लाख 3 करोड नगे जम्मा 6 लाख है खंग्याल ज्याङसे बसलामा तिनी ngai रंगने दा चु उत्साह बिन्ना तिनी जे याङसे तिक लगे येशू जी भन्दा ग्रेन ग्रेन के लगे ह येशू जी भन्दा ग्रेन ग्रेन के लगे येशू तिपुङ जुरी ह येन एनिगा देशे ngalaमिन्दी तिक रिबा तिक तो बान्दु दा ति जम्मन रिगो ngai पिन्ना ngai पिन्ना एनिगा देदा तर धन्दुनी एनिगा तिकिन रिबारी तर यहाँ तिनी तिक रिबन मला पत्रु सितु तिक्सुजी पत्रु 3 1 2 री कि एनी गदेसे तोरला स्वर्गला तमदुगु एन्दुल सेमला स्वर्गला सेदुगु तर तिनी यांगला यांगसे माइबा यांगसे रिबा तमचा स्वर्ग भन्दैनन् इसिउसी दाया बाया ह खालचे गदेबे चार सोजिम ह खालचे गदेबे मिसोजिम खालचे गाडी गुजिम खालचे त्यो चारला लागि जग्गा गुजिम ह साला चरी मी बेले तजिम तेर तजिम इंगिसी उसीमा तर पत्रुसी ति सुंजी हो जा एने गदेला सेम स्वर्गला सेदुगु थोरी ठान्गो स्वर्गला सेदुगु थोरी स्वर्गला तम जतिन रिगो यदा रंग दियाङ दा परमेश्वर से ते दोनशुला रंगसे सुंगु येशुदा प्रभु रंगसे बन्द ग्रेन गेला लागिदिङ दा ते अधिकार दोनशुगु ते आत्मा दोनशुगु येशू से खाइमे आसुङ ए nga भन्दा गे गेनेन गेलमे बा एक गमा त मितो गुन बेला लागिदे येशू ते खाइमे आसुङ बा येशू एकदम खुसी त जिनम रंगदेन ngada ते येशू से ते ग्रेन गेला बा अधिकार येशू से यंदा दोन बरे खामला रंगसे इज दोस्रो राजा 2 र 9 री सिजी बिसम ठीक पंगजी जब एलिया परमेश्वर से स्वर्गरी बोर्बन बिताम जमादान थाहा जति अगमक्त जमादान थाहा जी एलियाला चेला एलिसा देन थाहा जी जब एलिसा जी तिक बेची
Elisa ti Elisa ta ngata parampro permission ngata Bethel ngai bamla e churintiu nga Bethel don nisi khala bima Elisa siti pangji rangla जीवन र कसम चसिङै पङला कि रङ त ngै खापरिन आखम ngै रङ त खानु ना खा सिसैनो ngै आखा दोषी एलियासी एलिसा पङजी ngata परमप्रो परमेश्वर जी यर्दन क्यामसँग ngै बमला ये चुरिन्tiu दोषी एलिसा पङजी ngै परमप्रो बुला मिन्द्री ngै kai सपत चसी ngै रङ त पङला कि ngै रङ त खासी ngै निनो नानी जमेजी तिक्तजी एलियासी थादजी कि एलिसासी तिकिन रितपन मुला तिकिन रितपन मुला त्यसपछि हो जमेजी एलियासी एलिसा त पङजी तिनी परमप्रभु परमेश्वर से 2:9 दोस्रो राजा 2:9 री तिनी परमप्रभु ज्ञान से परमेश्वर ngata त्यो थिसी ब्रो भन्नगा छ अत स्वर्गरी बुरु भन्नगा छ ngै एला लागेरी तिक्लौ के बिस गइजी क्या तिक्लौ यसमा आगाबा त जिंगा तमी ngam yardan क्याम्सङ निसन आगाबा बेथेली निसन आगाबा बिजी ए मिङाला लिछलिछन र बताजी तर तिनी ngata परमप्रो परमेश्वर से स्वर्गरी थिसी बरबागेन मला एला इच्छा तिक्स्याम ए त तिक तोजिसम ngै तिक पिनो यता बिमा एलिसा से तिक पङजी रङ थामला एलिसा से एले त पङजी रङला आत्माला दोब्बर भाग अग्गत तोजी एलियासी तिला 10 वटा आशा चाहिँ गेला बा अत 12 वटा आशा चाहिँ गेला भन्छ न त 24 वटा गेला बा 24 वटा आशा चाहिँ गेला बा रङला बन्द दोपर न रङ बन्द ग्रेन गेला सही तर एलियासी खाइन आपंगनी एलियासी ए nga banda tor dobra da ya tang chupin ba ham bisi एलियासी थे आपंगनी एलियासी ति पङजी यसम बडो गाह्रो तम्माइजी गाह्रो तमरीजी तारा तिनी चुदे ngata परम प्रभु से जीवन बर्बा लमन दुरी यसम रङजी बिसम ngala आत्माला दोब्बर भाग यसी यांगला बिसी एलिसा ता एलियासी पङजी वरले पंगना लमन दुरी तिक्तजी परम प्रभु ला ते रात दुगु खसिनम एले त थिसी बर्जी अझै ठक्का एलिसा मान्छे अझै एलियासी त्यसै इज खिबा थे गला गा मर सारी ग्याल्सी बिन्जी दुई फ्याक्ले मर सारी ग्याल्सी बिन्जी अझै थेनन गा पैसी एलिसा एर्दन नदिरी सोंग्री निहन ति पङजी एलेला परमेश्वर खंग्री मुला बिसी वज गासे ग्याङमा दुई दितजी एर्दन नदी दुई फ्याक तजी एर्दन नदी गंसाल तजी तिले बिमा थेसे एलेला आत्मला दोब्बर हक ग्याङ बा बिसम तिनी यसु तिक्सुङजी राङदन ngata एनी गदेसे ngata जुन बिसी बिसा लाबा मला एनी गदेसे ngai लाबा राङमान गे दुगुलाला तर अझै तिक्नु छ एनी गदेसे ngai भन्दा ग्रेन गे लाला मतलब तिनी यांगसे रिबजा तिग्यु मजा प्रभु राङला आत्मला दोब्बर हक रङसी लाबा गेला दोब्बर शक्ति ngata दोनको ते उदेकला गेला बदुको दोनको ते मितुको सिबिकेमसे सोन लाबा ते शक्ति दुको दोनको के भन्दा आज ग्रेन तम रङला ते थारो पिनबा समाचार जम्बुलिन दङ दोन लाब लागिरी ngata रङसे रोला ngata गोज थि वरदान दोनको सुरङ ले राखी रिजिबिस यसु तिक सुङजी नै परमेश्वर आबला ते महिमाला लागिरी परमेश्वर अब तंगै बिसी नै तिगलाला थे एनी गदेता नै पिन्ना हालेलुया एनी गदे पिन्ना मतलब तिनी ते उद्योग लगिएला बा आश्चर्य गेला बा बिउजा मिला लिसे प्रशाय तिनी रङलन सुंग्री थे थाम्दा मला परमेश्वर से ngala सुंग्री थाम्दा मला वटमा शक्तिशाली त यांगला बोली वचन रङदन ngala बोली वचन परमेश्वर से थे उद्योग लगिएला बा शक्ति परमेश्वर यांगला बोली वचन थाम्दा मला यांगला लेर थाम्दा थान्जिन परमेश्वर से तर तिनी yang वजा खासिनम मिला लिचे ब्राबन मला
yang midori bisas laban mala ha mangsi siapa midori bisas laban सुशेर कसै मिधोरी विश्वास लबाङ सरजी समय कसै मिधोरी विश्वास लबाङ तर परमेश्वर तिनी मिधोरी हैन परमेश्वर सदन तिक्तला ngधोरी विश्वास ल ngधरी दो रक्से एरमे इतरिजा एलिसा सिम दोब्बर जे रिजी एलियाथेन तर तिनी याङसे दोब्बर हैन चौबर रिको चौबर 6 बार 10 बार इज 10 बार जति रिको येशू से खाइमै थेत नाइ नास्ते थे आला Tilibima Yesus sungji ki ngada biswas la baga desi ngai rangman gelala ochi theniga desi tiklala ngai banda grain gelala tini jamboling re khatamla ngai banda aru si grain gel bisam wala dahala ba irsiala ba amai mama wajam itang ba hai hoshiyar ta loji ta ji ha wajam mi ta ji hoshiyar ta tar Yesu orang bahin ngai banda grain gelau नहीं 12 जना जी तो चेलो सो जी ये नहीं 12 जना तो सो 12 लाख तो सो 12 करोड़ तो सो येशू जति जति yang से ग्रहण लजी उति उति येशू तंग बा जति जति येशू तंग जी उति उति परमेश्वर आपला महिमा तंग थेदलमा yang tik बिमजा yang मिलली छैन है मिलली छैन तराई तिम्रो yang परमेश्वरले लिसब्रे पछि परमेश्वरले थारैम सम्झन थेनलाई जमन मिगते त दोनलाई जमन मितोला गोंगरी पछि जमन मिते थारबेंग ताकि yang la surga la aba permission mai mit ta gai iban ngala bachan chori thana lanan doji thuje che jai masi baki samay nga doji nang la madana shodonna la so phagulla धन्यवाद जय मसीह रोसिन यांगला आशंदा परमेश्वर से मलम दन्चुका सचिन यांगला गुंगरी शक्तिशाली परमेश्वरला छन्ब वचन सुन्छु जी सचिन yang तिनी हालले से ब्राह्मण मला yang खालदा विश्वास लवन मला बिदम yang पक्का लदो बताम एकदम नसु वचन जी yang दा ngada एकदम सेम थुरजी सचिन जो ख्रिस्टला वचन ख्रिस्टला जग्याम जी शक्तिशाली तरिका हाबन मला ngada विश्वास ला बगादेसी ngai बन्द ग्रीन गेलाला थे ग्रीन गे जा yang सिलो दो बजिम हालेलुया सचिन जो वचन प्रकाश और वचन एकदम अर्थ सचिन परमेश्वर से yang दा बतबलजी रंगला जग्याम से यानी परमेश्वर दा मैको दागै yang ला आसंग देन परमेश्वर से लानन मलम द सुगै बिबा नाला बिन्ती मुला नन प्रार्थना मुला सचिन हाबा दिन गाडी yang से जो जागरजी तामंगा दे जम्बलिङ नंगन थामसिबा प्रतीक तामंगा दे गुंगरी परमेश्वरला वचन ग्यामसी गोनलसी सेनरसी थेनरसी येशूला राज्य बादो मुला चुला लागि रंगनीला प्रार्थना yang ला जिक्नुन प्रार्थना तसे परमेश्वर तन्यम yang से हृदयला अचैन जो जुम सेवारी अनि विभिन्न गाडी ठामसिजे मिगालिदा प्रभुले बाबा लागेर जा yang एकदम तयारी साथ परमेश्वरला शक्तिशाली गेला भरि परमेश्वरला आफ्देन परमेश्वर र शक्ति येशू ख्रिस्टला मिन्दी परमेश्वरला महिमाला भरि yang हृदयल रिम yang ला स्वार्थ लागेर yang ला महिमाला लागेर yang ला मान सम्मान बढाउनला लागेर आइन प्रभुला राज्य बढाउनला लागेर येशूला राज्य बाबा लागेर yang जमन तयार तसी yang विश्वासपछि हृदयवा तामगरी तिनीहरु वचन ग्याम yang प्रश्न गोमुला परमेश्वर द लानन तुजी दाई दारेम स्वागत मला yang ला जो तामङ जुम सेवा संगतिनी फेबका शिवा बेनन आशंगादी पास्टर गुरबागरी बेनदन मलमदन जुगै ताला yang ला तिनी चुरी सार बखर जोडो खाइ मुसुजम रंगनी द स्वागत लाला हालै चार मुसुजम सुङसुगो स्वागत छ सबै जनालाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको हाम्रो यो तामाङ जुम सेवा संगतिमा पहिलो पल्ट कोही जोड्नु भएको मित्रहरू हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्नेछौं कोही हुनुहुन्छ हालै मुसुला जय मसी हजुर कहाँबाट को बोल्दिनुहुन्छ म चाहिँ दुबईबाट निरु बोलेको ए निरु जय मसी एकदम स्वागत छ तपाईलाई जय मसी मेरो घर चाहिँ नुवाकोट है नेपाल हजुर धन्यवाद खुसी लाग्यो इन्टरनेटमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तामाङ भनेर त्यो अनलाइनहरु बस्नु हुँदै रहेछ अनि त्यसैले मैले ठ्याक्क जानेर क्लिक गर्दा WhatsApp नम्बर आयो अनि मैले हिजो तपाईलाई जोइन गरेको थिएँ WhatsAppमा आज मलाई त ग्रुपमा जोड्नु भयो धन्यवाद धेरै धेरै खुसी लागेछ आफ्नो भाषामा प्रभुको वचन सुन्न पाए हैन आमेन सम्पूर्णमा जय मसीह तपाईलाई निरु बहिनी एकदम खुसी लाग्यो तपाईलाई एकदम स्वागत छ हाम्रो हरेक बिहीबार
पौने 8 बजे नेपाली समय हाम्रो यो तामाङ जुम सेवा सङ्गति आउँछ अनि तामाङ भाषामै आराधना वर्शिप वचन हुन्छ कहिले कहिले नेपाली पनि हुन्छ खुसी लाग्यो अरु कोही हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ हामी सबै जोडिरहेको छ हुन्छ हामी स्वागत गर्छौं सबैलाई यो समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौं 랑니라 प्रार्थना नतिकै विषय गरे मुजी बिसाम थान्सी बारे हमसेल मलाई yang zaman diksi प्रार्थना लसेल मलाई